فرسوماي أنا قبيتي نسي كل متشة سمت بما متبه كل متشة كشرة يقنا متبه من فرو Otumfour Nana no cry na yode send you me catch me say we nickname the virus no wo say at him fie ni say the virus na fro me nya da je fro na say akwasi na say virus na fro hwe me ya raba o and so say you crossing pa this time around no anya dia me bo nya inchi kra era o friend me say aunt sorry aunt na say entatia for your information you might see me as being older than him, but I'm very young at heart. The guy you are standing with is my boyfriend. Yes. We anya wanwa. Anya me nko ani pani amakofa young boy. Anya wanwa. Inti me fa chaw. Tu hofo. Na wadaka ben wo. Okay. Ai, Edisa. Wadaka ben wo. Hey. Thank you. Guy we pa mama tini shoe abreke me heart no. High street. Hey. Sure. Me se wadaka ben wo. Tutu so. Tutu so. Sorry, auntie. Hey, sorry. Ebe bo so mo adwo so auntie no wan. Me na me wo na nka so ma wo na nka so be wo na ma na be wo ma me ma be wo. Say auntie. Hwe. Otumfour Nana, whatever you call yourself. I am sick and tired of your promiscuous lifestyle. Right now I have decided to hold the bulls by the horn. Na me say nyahwe, na me say nyahwe, na me say nyahwe. Hey. Don't touch me. It's a show your wine. Don't touch me. Me touch your wine. The fact is say me no me no have your friend kwade. We are on the same level. I'm on par with you. You're more than Nana. Yeah, na memu no gina wono no. Obetumi no sa kwaka wa hene bi. Eya mo mu nhefo. Me wa hene mu na gina wono no. Me trimi ni ntabu me hene gina wo za no. Jare wo ye no. Ora. Sabi, wo fa na. Wo di ni din. Abo ho safo hene no. E fa mo me ho safo. Opem so kura no. Obuledi Julia. Menya yourself open so betimi fa Lady Julia echi aye basa you have to emulate the uncle you say yourself hwe say me no be ko nigidi o me hu man 10 me pa mo 10 wo se wa no it is of abrafo fuck abrafo me bu na do abrafo I me ya fantini o me se me ya fantini me twanya ntwi Thank you. You have a beautiful place. You look. There's some new. But you are a good woman. Obas already will tell the Anna to the go more to say. I am fantastic. No. Oh, Madam, but I am the phone. Ever say, hold on, Mama. Yeah, hello. I come in gratis. Yeah, I come in gratis. Yeah. Last time, me frail. It's a weird more radio station, man. I Pure FM. When I said Dr. Kokwati. Last week, I said, my tongue land be a year man, grandson come on. So I say I don't go near per se your package, you know. Was a brand nano air then there, but my catcher is on my my Germany phobia or normal. By the way, my main tramasem so and tem cry. Nana mamma frail, Nana see too. Yeah. I'm sure already, but I can't bear money issue. What did you say? Kwame Palmer. That was a year radio, you do it now, almost can't get this out. My ma 7 billion. Well, I just 7 billion. Scavi de Nana Crati of Vessel. I will say any good back. Mate. David, Nana Kwame. Sika me Jenaka for 2 billion. I mean 2 billion years come. Now last week, man, to a Bentley, I'm Thomas Haja for a gram. 6 billion. Now say 2 billion in this car. Wouldn't a boa cake and 2 the men and I became 7 billion. Why? Carbon issue.
na kwa me din kakra say wonye expensive now. Ora nya hwe meto prado ba kwa kan why? Mate je be kasa. Kwa me din kra. Oh, nice. That's all pure. Yeah. Eti te say na me ka kire wona mo say e wo ma na pese wonya true love na de ade ya nya ye ho sika bare sa. Dem ga na say. Ti ma be sha nice place akra. Oh yeah. Because the first now who me see na gam tapa kan man ka be bu me. Ana me hu ni pakro ye. O tira ye na sofo. Sa sofo no be kan bi na ma me. Let's leave the past behind. Hello? Yeah. Hey, Daddy. Daddy na say. Lumba. Yeah. Na baby dey dia wi o. Na wa hen. Oh. Daddy go ya kafra. Me be fi. Mate. Yeah. Na ka say ka me ma 18 billion. Na woni sa ko de monnya nwom fa na next birthday na. 18 billion. Una say daddy ni say me nyisa keto afama. Mate. Enyum na yabu midi umo. O the virus. No na minya keke. Enyu sika min TV o de di bu midi keke. Virus o de ka virus mu keke. Sa ko de say nya makora. O rapia me mana bu midi ashi. Mystery. Pacho ya bo hema bedi mu. Baby. O hema bedi. Me yere. Abokuma. Na. Abokuma de bere da tunum. Ami fe lu mo bi san ko beti mai abokuma de. Na papa de kobna Jesus. O ma be pena mi yane. Papa come. Daddy we ka fro as am see dem na ma me ka telephone. Am say me yere yabo ai bedi. Yeah, ohima bedi ya. Ami ko bisa ma asidi ya. Abokuma. Abokuma. Daddy mbata wo beti na abokuma ya nyon. Daddy mbata we ka fro. E di the virus na bo ohima bedi. We jaba kono. Say you see ke dia. Buyef. Ose na edi video where they afranyo. Imasi me send the me friend Belinda na Bokuma dia. Belinda. Abokuma se. Abokuma. Ovre. Me fantini. Ile fantini ke ko sana se igwa na If Edina. Dia na mtu Abokuma. Andorowa. We dey die be your ho ade de nana mu betidi. Nana se tu betidi. Say oyiri ni say Abokuma. Andorowa. O serious be yanko dem na ko sere kire me. Oh. I'm okay. I'm enjoying the AC so. We easy with them. Don't worry. We got no nyade. Oh. Yanko inside. I'm okay. Hey, Bokuma balon. Ona my bro. Oh, thank you. Oh, no. And now fast is so massive. Oh, sit down. Sit down. Oh, sit down. Padam besha wufi na me hu baby. That's why I say kwada ko me bed. Oh, I'm okay here. Sit down. Let's have a chat. Let's have a chat. Today is my first time in your house. At least, mommy drink ibimpo and mommy should just have a seat. Then to know taste so. Yeah, to know taste one. Me to know. If you so bad that one name would da. Me to know. What be hard there to yaka? Wouldn't so now for the baby. And you don't mean to know. Said I know high. And then Yamela. What's what you be? What you had but one demon in the me to know. And any don't mean to know. And any has a little mean to know. And you don't mean to know. If you are bad, I wouldn't know. So that how could the baby say? And look, I pass by a modern hoton. A modern. A hoton. That's a that will be hard on the man. And I'm watching it is one of them, man. And it's an easy no matter that one of them. I'll make some. But you will feel that. But if you are not, you feel that. My moon, you feel. Ah,
ana mama obi tifia no de Otumfour penso din edi kwasese mo kroma nyesa acha we ba to okay me mo so no me nka obi no ma tache Otumfour na asoma me ankasa obi bone din di mo ase mo kroma ye hwe me si fiase no wote oyi hwan mama ye hwan One what's me? Otumfour fast bi what? Why Otumfour fast? Why? What ya? Otifia say. Mon friend mama. Friend bra friend bra. Kan to me ka. Well, mon friend mama. Neja. Otifia. Na so bi bo opemfo. I say ka o twa na mo ba enfie. E be busa ase. No man e di mu ase mo kroma nyesa. Ana di mo na sa o. Tenyem bi eja ene Otumfour fast. Manam na me hwe no. Teni. Maybe mbra wana say. Maintenance. Catch it. Una so Otumfour fast no. Obon tombe. Me say obon tombe aso fira boom. Ata me free opanyini kodwa na busiem ewa abom. Ma awre hene ya wo keka ne nyina ni unfa Otumfour akonya ho ba bia me ka mo ate ase unti bisa de meye krache hwo ho yi me di ka mo ate ase na o ma Otumfour fa se won mbacho me sa o ma me Otumfour de chi dom ne won ye fene sei Otumfour chi dom hene ye fene sei ye fene chi dom hene o boda me si din de sei am say o chi dom hene krache en family nya grow wa ha anase me family han fi mame onye ni papa bia onye Otumfour bia no opanyini mbacho wara ma na bia Dia somni. o se tu de se me family o se me family na ere no hu se mo o se de no hu ye e di na ne mu asem na ye ni nyina wate ina o direct mame ba fi ha se opanyini mbacho krache oh asem na wo kan me no nya adwene o de o be ka kire me no se yabo se o fra hin yabo tele de kasem bacho ede no na hu se mo ha o bi se de na so wa ebi a me fa se o hia ye de na hu se no wasante hene o te akonya so e kuro me ba bia onim no de o be bia o ka so hu ana wonte me nya botre nko hen ene me gina nka bibia krache asema me ka cho no se ye hia wa hen fie ye nko na so so ye Otumfour fast e duru wa no wa kire busia wo bo e kuro ba bia wo fire ni nya ba ye kam ye abuo ma Canada abuo mu ni akonya ma hen fie krache me di kan ko amo ati ase eni komo debi me nu ni nkomodie efiura me di kan amo ati ase me pedie pese wo hu ni se o tire fia krache de na wo ye me ya me hwe me di ba botre me nu wan na nyina he enka me na blafo kwa na nka be fie ha wati ase me na blafo na eka bia hwe me nu ni bibia aka de me kan amo ati ase se ye ni komo fa he mo ahwe me ma blafo kwa be fie abe me ka Otumfour ntam kese sese wan hwe yi a ablafo be krom ha se aba be dim dima fie ase wati ase jem ese me kasa me no ni ase bia eni ko mame de ma kan tro no Eme chese. eni komo de ben komo ni eni una be chembe bia nkodi komo ora bia pese ku adobra we bia pese ku bia fira atome ni we chana be bawo we de unya Ifura. Ni toro Otumfour fast ni skaba be ben so. Debi o mo Otumfour fast so fira boom. Yebusa se so we wagadre. Yebusa se busia bona abaso abom. Me se so no roye oye koto anazo oye monko. Abom. Woni bibi. On aba. Oye wagadre papa. En wodi ni so bi be fia se. so da na wo ye no me bi ense mfata ye nyina he ya na be chembe bi nyina ye nyina he ya be si ye nyina he ye wo se ka frame na san ka me be e fitiri kakra ade na wo ye na nye minim sa ade na wo ye na nye ada ubu ni dinye sa ade mafum adaro ba wo fra hin fi he fa be me fredi hu hia ni ba so na se tu ani abre pa na e sire ne ni esi abre no papa ni dem pa so aka tense wo hu me ho na wo de me so
men ka se men hu, me na ugina ha se wo se men ka se men hu. On yen twan tron tre no. Saba wada o ma. That's a the problem go be na why. Dem pa chow why. So, you know Otumfour offers. You na now wada. Ah, just when you Otumfour offers. And now we sa ho man so you Otumfour offers.